Kurumjari Image TV yang biru singbu tem kumanarem ta nok sebelumnya ngasigi merupakan pau pijari lengaki ating bemerkta kokomi amadi masing yam lumyamna Central Force singna puakjau ikai da thamle ba barricade sing lokthok na sansin bada tear gas mob bomb na singba kaplak badagi ANI pong ama yauna miyo yangkhai mthakta asok apan nangkhre Manipuri Governor Anushya Wikina Sajwa Jail da hangliba relief camp ta relief material sing yanthokre Kawalan Kaksing District Apunba Lupna Sinduna No More Politics, No More Violence Against Innocent Life Haiba Team da no Loinana New Delhi da G20 Summit Pangtok Katoriba Sibu Indian origin oiriba United Kingdom gi Prime Minister Rishi Sunakna Tarana Okre Hauzik Mapung Pau Lobby the Sea Pawakshao Ikai da Kari was Central Force sing barricade sing Loktok Naba Kokomina Lautok Kibagi Matung in Angasi Ayuk Pung Trama Thorum Tab the Hauna Kokomi Amadi Miamna Central Force sing the Cardinal Tamliba barricade sing Loktok Naba Sanchin Bada Central Force sing la tear gas mob bomb Amadi Nomi round Kya Kaptuna Miam Tan Kaike Nasi Nuktil Pung Trantorum Tab da Kwaktagi Playground da Miam Pullava Tungda Miamna Pawakshao Ikai Tamna Sanchin Nabahonavada Masing Yam Lava Security Force sing la Tatuna Miam Madu Sanhan Danabahonaki Miam ki mob adu control town of Honavada police ki Mike tear gas sale Kaya Kaptuna Miam Madu Tan Kaike Masing Yam Lava Miamna Security Force sing Nam Kairaga Miam Nam Kaidana Miam ki Hona Kanbadagi Pawakshao Ikai Tamna Kokomi Amadi Mera Paibi Ima Ibil Sing la Sanction Ki Mapamaduda Central Force Sing Rapid Action Force Sing Army Sing Amadi State Force Sing la Akan Bumong da Ngak Sen Ki Pawakshao Ikai da Bishnupur gi SP Ke Megasundra Laktuna Yangshin Bagaloina Miamadu Sang Danaba Kangan Ki Pawakshao Ikai Yorokpada Security Force Sing la Miam Chauno Mungna Toki Miamna Kangbai Tamna Sang Nabahonaki Miamgi Mob Aduna Henbadagi Security Force ki Maikadagi Blank Fair Tawa Yauna Tear Gas Cell Mob Bomb Rubber Bullet na Single Kayak Kalpadagi Asok Open Yaubonina Miam Kaiduna Senabadagi Nasi Irangadu Name Taki Tear Gas Mob Bomb Rubber Bullet na Panbadagi ANI Yi Paumi Aba Yauna Mio Yankairom Henbana Soktuna Moirangi Community Health Center Amadi District Hospital Bistupurda Pukat Tuna like a Naki Nasigi, Kongsang Aduga Mari Lena Kokomigi, Media Coordinator Zitendra, Ningombana Pono Kibada, Central Force Singi, Barricade Sing, Laktok Nava Agas Kuntra Pawa, Matam Takivani, Adobu, Masi, Loktok Badagi, Kokomi na Miang Loyana Barricade Sing, Laktok Nava Kongsang Nasi, Sanction Kibani, Hike. Amanda, Nasi Nuktil Pung, Soya Makairum Tab, the Bishnupur District, Manung Sanba, Oinam Kaitelgi, Tidim Lambida, Pokso, Rapid Action Force Ki, Alak Pagari Sing, Masing Yam, Nova Mara Paibi, Imasing, Lambida Pamsin Tinkre. Oinam the Natana Tongan Tongan, but Moham Sinagi Lapa, Imakiana, Lambi May the Pamsin Tamki, Kojanga Aduga Mari Lena, Oinam Apun Mara Paibi is Secretary CH Anu
अनौबीना फोंदोखिबदा मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा सिंगदना कुकी सिंगना तौनिंग बदा तौबा याहनबा सिंगदना लो लेतबा अदुगा तमदना लो सनहनबा आर्मी मयाम रैपिड एक्शन फोर्स मयाम हेक्ट थाजिनबा असिगुंबा मिसंग मिखाई नाइबा थोंग तौबिगनु पालिब लेंगाक असिना अथुबा मतमदा इरांग असिगी वराइसिन पुरकनबा होनबिउ आइखोई शांति पाइमी हाइके अखोगी वारब मतम असिदा करिगिदमक्तनो अखोगी तंपाक्तम अखोइना लो असोम थमलगा लैरिबसिबो सिंगदना लो थंबिदबा अदुगा तंपाक्तना आइन लो मयाबब सनरगा ngasi maksu asiyang अखोगी इरमदम अखोगी इखुंगा ngasi वांगमदा कनो तौ हाइबे चटपगी दमक्तम अखोइना मसिदमु स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसिदा अखोई मयाम रैपिड एक्शन फोर्स अममा मयाम थाजन बिरक्तुना तविरी बसिबो करी मरंगी दमक्तनो अदुना अखोइदी सुंचा चलहलोय ngasiगी नुमिता ओइनामदा अदमक थिंगलगा थमगनी अखोई मया मतम खरगी ममांगदगी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट यावना मफम कयादा कर्फ्यू नुंगथेलगी मतमदा कोमथोक्तुना लाकब मतुंग मतमदा कोमथोक्तुना लाकब मतुंग अमदी नोंगी सरा तानबसिंग थबक इंखांगदा साफरक्तुना हेन फरे हेन खनरक्प कान असिदा ngarang खंगौदना गवर्नमेंट कर्फ्यू थमजिल्लक्प ngasi नोंगमगी सरा तालिबा मियोय कयादा अवाबा मदी अपनब पीखरे कर्फ्यू मनुंगा गाड़ी सेन खिदे दुकान अमदी ख्वारन इमा कैथेल सिंह कान खिदे लोइना स्कूल कॉलेज सिंह थोंग लोना खि अदुबो गवर्नमेंट नदी स्टेशन सर्विस हेल्थ इलेक्ट्रिसिटी PHAD पेट्रोल पंप स्कूल कॉलेज म्युनिसिपालिटी प्रेस मीडिया कोर्ट अमदी एयरपोर्ट पैसेंजर्स सिंगी मूवमेंट दा कोमथोकी नाकलमरोंदा ngasi थमजिलिबा कर्फ्यू सि लॉ एंड ऑर्डर गा मरी लेना प्रिवेंटिव मेजर ओइना थमलकप ओइगनी हाइना थाजनरी मनमदे हानना कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ना ngasi asi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फवकसाव इखाइदा आर्मी ना थमजिलिबा बैरिकेड asi लौथोक्तुना तोरबुंग वांगदा थमगनी हाइखिबा लैख्रबनी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ता कर्फ्यू थमलबसु कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की ओइनदे ngasi कर्फ्यू अयुपुंग मंगा दगी तरुक फावा कोमथोके पनबयाबदे ngarang district singi concern disina curfew komthokpagi pung taruk tagi manga the order tholaba matung ikan kanadena curfew thamle haibagi order si nahona tholkibani hairi Manipuri governor Anushya Wikina ngasi Sajwa jail western the laiba fabricated house relief camp material sing yantokre Indian Red Cross Society की प्रेसिडेंट ओइरिबी गवर्नर अनुसुया उइकीना मफम मदु हेक थुंगलबगा कैम्पता लैबा फिवम अमदी अकोइबसिंग यंगसिनखि तुंगदा पुंगदा लीटर साट्रेट पीगदबा ड्रिंकिंग वाटर टैंक सु रिबन कक्तुना इनॉग्रेट तौकी प्रेसिडेंट की वारन पेदुना गवर्नर अनुसुया उइकीना हाई मफम मसिदा मियामना लैबा से मतम खरता उगी नि अथुबदा मणिपुर हानगुमना शांति लाकलगनी रीसेटलमेंट तौबा हाइबसे मतम खर संखिगनी मतम खर मफम असिदा लैरिंगै असिदा गवर्नमेंट की साइड तगी पीबा याबा मतेंग कया पीगनी केम की हौजिक लैबा फिल्म असिदगी हेन अफबा हाइजीनिक ओइबा मवंगदा ड्रेनेज अमदी अकोइबगी फिल्म सेंगनबा इंस्ट्रक्शन पीरगनी केम असिदा लैबा प्रेग्नेंट वुमेन अमदी साजिन बिसिंगी दमक तोंगानबा मतेंग राज भवन की माइकेदगी पीरगनी हाइनसु फोंदोखी तुंगदा रिलीफ मटेरियल सिंग यंथोकी कैंपटुदा लेबा आंगांग सिंग दसु असाथक सिंग गवर्नरना यंथोकी थोरमदो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की DC डायना मणिपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरमैन नरेंद्र निंगोंबम अमदे मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगसु सरुक याके हिसाब से आगे भविष्य में जिसका जितना लॉस हुआ है वो पूरी तरह से आगे फ्यूचर में आपको वो सारा कंपनसेशन और आपका सही तरीके से सेटलमेंट और आपके बच्चों का भी भविष्य फ्यूचर में ये सारी चीजों को देखते हुए आगे गवर्नमेंट इसकी पूरी हेल्प आपके लिए करेगी। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग किसी भी तरह से मन में कोई टेंशन ना पालें। जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ शांति आए, पीस आए। मे अहुमदगी हौदुना मणिपुर कांगलुप अनि कुकी जो अमदी मैतै की मरक्ता सथरकलेबा लान
असे थामरी हेनख्रे लान असिगी सैथेंग नागा यावना अतै कम्युनिटी सिंगसु फंगबना लमदम सिदा खुंदामनि बे प्रजा सिंग हाइनिंगाइ लेटना अवा मायकनरे हाइरिबा अवा कया से खांगदुना नागा प्रजा सिंगना लान चथरिबा कम्युनिटी अनि संताइननबा अमदि शांति पुरकनबा अंगम थाकता होनरबसु मसि अटोपो माइके अमरबे सतखिबगा लोइनना नागा प्रजा सिंगदा अरुम्बा पोलम कया थांगतले फिल्म असिदा यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ना मणिपुर हिमिनरीबा कांगलुप खुरिंगमकी इंटरेस्टा स्टेट अथॉरिटी अमदि लान तौनरिबा कांगलुप अनिगी पोनिंग सिंगसिलकले यूएनसी की माइकेल की थोरक पसेल अमद पल्लीबदी स्टेट असिदा इसेंशियल कमोडिटी सिंग फंगनबदा अथिंग लेतना फंगनबा स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट लखोट थोकपा दरकार लेब थौदांग लखोट पेउ नागा प्रजा सिंग सिननबा नोमर संगदबा याद्रबा पोलम सिंग पोरकपदा मफम कयाद चेक तौरिबा पोट लौथबना सिंग कया सथरिबा आइन यादब मोंगदा टैक्स लौबा सेल खाइबगी थबक कम्यूटर सिंग अमदि सप्लायर सिंगदगी नेशनल हाईवे अमदि इंटर डिस्ट्रिक्ट हाईवे सिंग सथरिबसी टोकन बिउ कमिटी ऑन ट्राइबल यूनियन कोटुना हाईवे सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट खुदक लौथौ अदुगा सेंटर अमदि स्टेट गवर्नमेंट कुकी जोग कम्युनिटी सिंगना लाइफ सेविंग ड्रग अमदि इसेंशियल कमोडिटी सिंगी फंगद्रिबसी फंगनबा कोटुना तालिब डिमांड असिसु फंगनबिनबा यूएनसी की सेरोलसिना फोंदोक लोइनना यूएनसी की स्टेटमेंट असि मरी लेनब सिंगना निंगथिना खनबिदुना थबक ओइना ऑनथोरक्तुना स्टेट असिदा शांति अमदि महौसाई फियमदा हंजिन हनबा आशा थमले हाइरे लमकाद बेस तौवा जॉइंट स्टूडेंट्स बॉडी कौवा लुप अमनंगरंग ठोकिबा सेरोल अमद पल्लिबदी चुरचांदपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कलोनब कांगभाई यावना अतै इंफमसिंगदा अहेनब खुलाई श्रीनदुना अमदि कांगभाई गेटता नुपीगी अंडर गारमेंट थेटुना प्रोटेस्ट तौगी थोंग असै कुकीजो कम्युनिटी की लुप अमा ओइरिबा वर्ल्ड कुकीजो इंटेलेक्चुअल काउंसिल ना कंडेम तौई हाइना ऑर्गेनाइजेशन असिगी आईपीआर सेक्रेटरी सोमांग लुफेंग ना हाइरी सेरोल अदुना मखा तारिबदी ngarang tang manga joint students body lamkagi serol aduna palliba warol singda kangbhai lolafai bunglon phoijang gothol phoisangbung songdo mulhoi maulung amasung laikagi impham singda leba volunteers singda license gan legi handoktuna ahenba nongoi sinaduna mitai gi mayokta torbung village khulai sinagini hairiba amade kangbhai gate ta nupigi undergarment थेटुना प्रोटेस्ट तौगनि हारिबसे काउंसिल असिना कंडेम तौई हौजिक ओइरिबा इरांग असिदा मिटै सिंगदा खुद हनबद लुगनि कुकीजो कांगबु सिंगदे शांति पामी मखोइना तौगदरिबा थबक असि सवट्टे जॉइंट स्टूडेंट्स बॉडी ना प्रेस रिलीज थोकपदा मखोइ याउदे मखोइना कुकीजो कम्युनिटी की महत सिनबसु यारोय हाइनसु फोंदोकले थवाल एंड कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपुनबलुप तकदालना सेंदुना ngasi थवाल डिस्ट्रिक्ट की सापम कम्युनिटी हॉल दा No more politics, no more violence against innocent life. Haiba team da no more yoiba public convention ama pangto kre. Miyoi lising kaya na saruk yadano pangto kiba no more yoiba public convention adu da September nipan amasung mapanda Manipur pumba public curfew lautok le haiba wafam yauna. Tongan ba warep kaya marum so low kre. Public curfew manung da miyamna lamjau strokta tholak tuna Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah amadi Chief Minister Nongthombam Birel gi effigy masing khangdana mai thabiu hainasu warep sing adu miyamda pathok laduna tatgal gi convener Waikhom Jotina phongdokhi makhatana warep sing pathok laduna Waikhom Jotina hai thamari hena nongmai kapna riba se center amadi state government na khudakta lefan gadabani Lanjendana lariba singbo lengakna matik saba protection piduna aki ekhang yaudana masa gi mayumda halangadabani miyoi bagi hingbagi lambida ayat apan piriba akoi bagi saktambu manganduna reserve forest ki area da kokthokuna popi thariba sing takthok kigadabani amadi indigenous people sing athubada protection pigadabani Manipur lariba CSO sing punsinduna amatoina lorpa phirepta tadgalgi Gadgalna Sogatkani Haiba Warep Singsu Loki Haiki Tawalama Sung Kaksing District ki Mio Lising Kayana Saruk Yadano Pangto Kiba Miang Mifamaduda Tagdalgi Chairman Y Bhegasandrna Thoramapu retired IS RK Nimayama Sung Manipur University ki Law Department ki Head Dr. Yumnam Premanandana Wangangoi Singoina Saruk Yaki Miang ki Convention Aduda Thamari Herglava Lal Asida Lake Hidraba Atobus singing from the minute Ani Tumina Leptuna Ikai Kumnabso Utke Nasi Convention Aduda Federation of Civil Society Fox Coordination Committee of 30 Assembly Constituency Langsai Tona Taksing Youth of
Manipur Singba, Tongan Mui Singna Sarubyaki. Nakalamuramda, Tawalamasung Kaksing District Apungalup Tagdan Sindra, Manipuri Housing Oiva Pim, Asiga Mari Lenana, Puariga Sago Naduna, Laklava Kongzum War Memorial Complex, Manipuriam Yueva Public Convention Ama, Pangtok Kadavada, Tawal District Police na Atingba, Pikibagi Toram, Langsai Tona, Kaksing, Makai the Yaning of Fondrokli, Numit Kayanigi Mamang the Git, Tagdana, Manipurgi Watok Asigi Matanga, Kanaduna, Iramdam, Kananaginama, Miamgi Mot, Fondok Minaduna, Apunba Warep. Lawin nanaba mifam asi kaukibani adubu ngasi mifam pangthoklam daida Thawal District Police na mifam pangthokpa yaroi haina athingba thamlakkibagi thong yaningde athingba leirbanina miyam mifam asi mafam holaga sapam community hall da miyoi sa kayana saruk yaduna mai pangna pangthokre adubu sirba matamda athingba thamlakkpagi thong asi state force na matungda mukhanna sathabiganu karigumba Thomasi Makata na Satrak Lavadi, Madugi Mayapta, Langsai Tona Kaksing na Kongjang Sangsilagani Haina, Langsai Tonagi, Convener Rajib Ketrimium na Fondrokle. Kongjong War Memorial Sida, Convention Amasin get over Matam Sida, Tobal District Police, na, I think Batambadagi, Sida, Mipamasi Pambayaro, Anna, Habirapa, Koibu, Pam Sida Mipam Pamandaba, Hibasi. Koi langsai thonai mai kai dagi taseng na condemn tawjari tawbadabu koi mifam masi koi mafam atopam da phamudana koi mai pak na mifam ji yauraga koi halakpani adubu asigumba thawdokchi matungda koi Manipur Police Service State Forces ni koi maitai masa ngaktani koi na peaceful oina phanggadaba mifam masi moina athingba thamakpache matungda tawraklagadi langsai thona su adugi mayukta Sangshinba yaba Kongjang Sangsingani hana koi masi wafam masi thamgari Maikai Kudimaktagi, I was Chumangang Tingnab Honorable Kanana so I would Tingamlo Haina, Republic Party of India, Atawale, in National General Secretary, Maheshwar Tonazamna, social media, Tadrpa World and Haidi, Mana, Tagalakpa World to the High, Makoina Kauridavadi, Aigi, Sat Seliva, I ESC, Maitegi Assembly Ini, Masida political games, Sandra Wangang with Tinglibus Singse, Makoina Kangadavadi, Imakiagi Tozana, Masagi Mak, Naktu, Laying Kanana Kedawangani. Towning but Tozano, Mawan de, Asumbagidamak Adam Laukigani, Imaleba, Maset and Mapawa Kahan Bayaroi, Mount High, Lalasi, Tuna Loshilagas, Hanti Lanam Honasi, Natrabade, Maite Nosanas, Haulagadi, Makoi, Matomaram, Kanglo Habese, Kahode, Hike. Lining Han Pundray Pulogi Sam, Guntrama Suba Mapok, Kumon, Nixing Toram Ama, Nasi, Kaksing District, Langwidong, Manning, Awang. Ikok Parkta Pangtokre Maitei Inat Kanbam Maruf Langwidong Senduna Pangtokiba Trom Aduda Songtam Indrajit Member Waikom Zira Parishana Atoiba Mitung Lantem Mani Maitei President Mitei Inat Kanba Maruf Langwidong Thoram Mapu Amasong Yu Nerjit Pradhan Mayang Lamzau Gram Panchayat O Lokendro Joint Director State Institute of Rural Development Yumnam Samo Pradhan Nominee Langwidong Gram Panchayat Wangkem Brojen Pradhan Waikong Gram Panchayat Amadi Moirang Them Sajabu Maitei Han Zila Parishad Member Oiramba Aduga Haujikna Hianglam Wagwai Bazar Board Ki Chairman Oibana Akhanaba Mitung Nansin Oina Saruk Yaki Pambal Iratpa Laikhidraba Punrai Pulogi Mapamda Hailei Katpa Piral Singkatpa Amadi Punrai Pulo Amadi Maitei Liningi Madamda Akang Ahi Kayana Wa Ngangbana Mapung Eva Thoram Oikiba Thoromgi Nungi Oiva Warol Peduna Laisram Nogyai Maitei Matang Kanba President Apopa Maruk Nahai Yellow Dagi Lajarak Lava Maitei Inat Lon Mayek Taxi Kasibu Kumja Singum started Kunma Panda Puya Mai Tadoktuna Maiteibu Maiteini Gauraba Aikoibu Punrai Pulo Na Amuk Nahona Hingat Hanbiram K Alibo Asina Malemgi Kanasainaba Amana Amabu Nusinadabagi Kaya Asi Taxi Kasi Togalon Horupagi Wari Kautok Kaya Sibu Nixing Hanbiramba Nauria Pulobu Nixing Dura Amukana Aikogi Lining Lyset Liseta Amuk Hajin Hanbigamak Mahaki Mapok Numit Nixing Thorum Ase Pangtok Pani Haina Pondoki
ꯇꯩꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯟ ꯃꯀꯣꯛ 135 ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯎꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯐꯨꯟꯗ꯭ꯔꯩ ꯐꯨꯔꯣꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ 135 ꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ. Editors Guild of India (EJI) गी fact finding team अमरा मणिपुर पुलिस ना FIR अमा register तरुखी बगी मरी लेना EJI गी team अमरा गसी सुप्रीम कोर्ट फाइल तरुखी बगा वाकत अमा खन्ननबा सुप्रीम कोर्ट आया पीखरे EJI गी माइकेटी गी पिखल केबा केस फाइल अदु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड अमदे जस्टिस मनोज मिश्रा गी बेंच ता खन्ननबा पखल केबनी लोइना बेंच अदुना EJI गी पेटिशनर अदुदा मथौ ताबा डॉक्यूमेंट्स सेम सादुना थमनबा खंगनख्रे पनबा याबदे हौजिक कुकी अमदि मितै अनि गी मरता थोकलिबा था मरी फाजिलबा इरांग सिगा मरी लेना EJI गी मिय हुमना साबा फैक्ट फाइंडिंग टीम अमल सेम लगा थाजिन खिबगम लोइना मदुगी रिपोर्ट हौखिबा तांग अनिदा लाखतखिबनी पुन्ना लमाई कुनगा मरी पानबा रिपोर्ट अदुरा पल्लिबा वफम सिंह मणिपुर लेंगांगना सेमजिनबा अरानबा ngaktani हाइबगा लोइना हाइरिबा EJI गी फैक्ट फाइंडिंग टीम असिगी मथक्ता FIR मा लखतखिबनी हाइरि ngasi Sandel Forest Division Sinduna Jafau Bazar Indoor Stadium the role of community and conservation of forest and wildlife haiba team da nomigoiba awareness program ama pangthokre ngasi gi throm da additional deputy commissioner Sandel MD Firoz Khan na chief guest Sri Pritam Khetri DFO Sandel president amadi RD Davis Boys president CNPO amasung TS Rungwar Anal president Naga Association guest of honor sing oina saruk yakhibuga thorum da Sandel gi chief sing Sandel gi JNB amadi Kongingam school gi charter sing yauna punna miyoi chahum romna saruk yakhi ngasi gi thorum da RD David Boys na haikibada aikhoina sakhutpa amadi senthok leba lamdam ama ohenge hairabadi village chief sing na asobu thodang lofum thoi ngasi gi thorum da hodok warol peduna en munan maitai ACF Sandel na haikibada aikhoina phanaluba wathok lanthok leibasu environment pudi kedongida kaukthok pa yaroi munal makha tan haikibada sada humra taruk forest oriba manipur gi environment kanbada sada marpudara oriba sing da leiba isil inau singna achobu thorang lobi gadabani manipur gi forest mangtharak padagi achobu maram amadi lamai sakpani ngasimak thokliba kuki maitai gi lan asina karigumba ikang tha haibadi January March ta tholamba targadi manipur gi leijaliba forest ta lamaina achoba saitheng ama piram gari maram asina ngasigi mifamda yawiriba Sandel village gi chief singna manipur gi forest amasung wildlife punuk sibiu amadi makoibu kanbada achoba thorang lobiu haina el munana miyamda appeal tawki hojik thokliba irang asigi manungda hokiba July 3 ta Kwakaithal mayai koibi Sisu Sintha Niketan School Manakta Nupiama Nongmaina Kaptuna Halambaga Mari Lenana CBI Madi Central Force Sina Halitana Hariba Kwakitel Mayai Koibiga Koibda Laiba Miamda Aki Tuzumba Pibagi Mayokta Miamna protest Tokre Nasi Kwakatel Mayai Koibi Mamang Lekai Community Hall da Mayai Koibigi Lekai Hongi Miamna Saruk Yaduna Sata Kiba Wakat Mipam Aduda Saruk Yakiba Mio Emana Pongro Kivda Haukiba July Tarukta Nupiama Lekai Asda Halambaga Mari Lenana Lampel Police na Lekai Asigi Mio Sing Kakolak Padagi Pifam Thopa Statement Pikre Madugi Matung Tarak Pada CBI Nasu Kakolak Padagi Lekai Hongi Mifam Pangtokuna Pifam Thopa Statement Sing Piki Adubu Ngarangamuk Hanna CBI Madi Central Force Sing Laktuna Halitana Aki Kang Pibagi Tong Satariba Asina Ing the Signal Lejariba Lekai Asi Letapam Kangan Rehainasu Fondoki September 8 tarada New Delhi da G20 summit pangthok kadoriba asibu Indian origin oiriba United Kingdom gi Prime Minister Rishi Sunak ngataram na okpaga loinana India si summit asi pangthok pagi right country amasung right time ni haina phongdoki hojik world da masing langam draba challenge mayam laigaida India na G20 gi presidency oina thabak toriba asibusu UK Prime Minister Sunak na singtha ki mahangna makha tana haikibada
ग्लोबल इकोनॉमी अमसुंग क्लाइमेट चेंज की वफम यावना यूनाइटेड किंगडम ना इंडिया का थबक तौमिनगनी रशिया ना यूक्रेन दा लंदारिबा अदुगी मतंग दसु मांग हाइकिबदा फ्री एंड डेमोक्रेटिक लेबाक अमो ओइना यूक्रेन ना मशागी तुंगिदमक वरेप लौबगी राइट लई sovereign neighbor country amada Putin na landawa yarbadi world da yamna sathiba ama tholkani lanasi hemak loisilhange haibagi power Russian President Vladimir Putin ki khutta lei haiki hojik aroibada maroi pa amur pijari lenga ki athing bo marakta kokomi amadi masing yamnaba miyamna central forcing na phoksaw ikhai da thamliba brigade sing lapthoknaba sanction bada tear gas mob bomb na singba kawlak padagi ANI gi pawmi ma yauna miyo yankhangi mathakta asopan nangkhre Manipur gi governor Anushya Uikina Sajiwat jail da hangliba relief camp ta relief material sing yanthokre Thawalen Kaksing district apun balupna senduna no more politics no more violence against innocent life fiber team da no mugoiba khana nenabi thoram pangthokre loinana New Delhi da G20 summit pangthok kodriba sibu Indian origin oriba United Kingdom ki Prime Minister Rishi Sunak na taramna okre nasigidi image pawdam sandok seba matang sirlojire myambu amukana khurumjari